Ono sana mani thai se thai ni kok thai bai ke ba ang sanai no khap mai da no nai yeah mong kha rooms mong khor kra kha nong ni ta bu kha Motovlog with my GoPro Hero 12. Bongki rakha na gan stabilization besar. Audio besar kamu to kuno mic cara to mic muy kun kore ora. Mic ke besar kore. Kuno exercise kore mon direct ung tong to ke bayang nyam ang sai me ko am thangi nai sai man china hyper view bai shooting dong wa motovlog khaine ro sini bai on nasi bai ja mana kamera kok so kaham no phainya tabo kumati lao thangai kok sabe hyper view tổng nguyên talang siu hay keng sumo ge super view bai kono accessories sara direct GoPro no je khorang hai jong bai hai jong sai me test khai jong ang so this is how it's look like jaise kon sari ara nango ara pisengo nogo chimi tong bai bo ngiable nogo chimi to khai bakha kelak mah yang utang aja nih kayak kisah hanya menang orang aneh banget hari jaga pas peaceful dong orang helmet tuh kisah mudah banyak mata kapal serawal lah tong layu yang kok lasi pepe yang pasti nuk apa pepe kata mình vào là lại chuyện làm thế rồi một bên đó hơi chơi những lại nhân nó có này thọc tao nó tổng thời gian thôi anh sẽ mà phải chịu nó không mà cái bị điều test khai tin các bạn phải cả ta có harpek yang baik parang lagi có harpek yang railing sakit sekali thana ya I just like 4K or shoot khai jong 30 fps oda hangke amage battery po payu hangke 180 shoot khanya mai ale mano but khaya ta 237 angka thana sa angko angli amate so tabuk kumartilo sarapsa ko gorikha round rakha han base tongkha photo boja kha bidro khai ta ngai tabuk kha yang thangjang no saibia này ok này Mrs. Bebaksa mày chắc na tôi đang điều chỉnh số bài anh video đi cái trong bác ấy nó tôi cái tailor terus hay là mình thấy cái nào sabo cái yang bóc tông chỉ xem này cái yang apa kang rong itu cili nasi kata cái bác tôi sốt ra kata kono kan kata sốt tay ya ta so